stvarima govoriti. Vrlo je teško govoriti poslije mog dragog trenera Mirsada, hvala puno ovim lijepim riječima. Kada sam ovdje dolazio, razmišljao sam šta da kažem danas, a ono što nije rečeno Želimiru. I jednostavno, vjerujte mi, nisam mogao da pronađem neke riječi koje bi mogle nešto da kažem, a da to već mi nismo rekli. Jednostavno, praznina 30 godina i danas je prisutna. Znate kako, Želimir Vidović bio je na usluzi ljudima, kako na terenu nama, tako i u privatnom životu, i tako i otišao. Jednostavno, čovjek koji je volio ljude, čovjek koji nije mogao da se ne voli, samo onaj koga nije znao šta je dobrina, nije znao šta je dobrota, čovjek koji je jednostavno živio s nama 24 sata i mi sa njim. Sve drugo što bi pokušao da kažem ovoga momenta stvarno bilo suvišno, bez obzira što je 30 godina, vjerujte mi, još uvijek su emocije velike. Čovjek koji zaslužuje najveći pedestale u fudbalskom klubu Sarajevo u državi Bosni i Hercegovini, jer njegov način, vozeći ranjenike da je dao svoj život, pokazuje ko je bio Želimir Vidović Kelly. Hvala, čao. Sve prisutne, mi smo premijeru filma imali na 72. rođendan našeg dragog fudbalskog kluba Sarajevo, a i mnoge koincidencije vezano za Kelly. Upravo Kelly je živio i igrao za Sarajevo, za glavni grad Bosne i Hercegovine, za Bosnu i Hercegovinu do posljednjih daha, a tad 24. oktobra svi znamo da se obilježava i dan Ujedinjenih naroda kad je rođendan fudbalskog kluba Sarajevo, a znamo svi da je Kelly i živio do posljednjih daha, opet ponavljam, za Ujedinjeno Sarajevo, Ujedinjenu Bosnu i Hercegovinu. Film je sniman baš na autentičnim lokacijama i zaista film je izazvao veliku pažnju i sada se sjećam te premijere u Narodnom pozorištu kada smo na rođendan Sarajeva ga premijerno prikazali, poslije je bio prikazan i na Sarajevu film festivalu. Film govori naravno liku i dijelu Želimira Vidovića Kellyja, o njemu govori porodica, njegovi suigrači, njegovi prijatelji, njegovi protivnici sa terena, sa Grbavice. I film je zaista jedna fina priča o Kellyju koji je, evo, i 3 decenije nakon smrti i živi i živjeće, i dok je porodice i dok je nas ovdje i bivših igrača Sarajeva i nas mlađih, a što je rekao naš uvaženi i najistaknutija, mislim, sportska ličnost Bosne i Hercegovine prema rezultatima, naš Mirsad Fazlagić, Kelly je svima nama obilježio nekako djetinjstvo, našu generaciju, tim golom 10. marta 1982. godine na rekordnoj posjeti Koševa, i tako je nekako i mene obilježilo djetinjstvo i poslije kad se to desilo, nažalost ratne 92. godine, uvijek mi je bilo da Kellyju moramo se na neki način odužiti, jer ovo nešto posebno bio u ovom gradu i svaka čast i Osimu i Papetu i generaciji Sarajeva, šampionskoj generaciji, Želje, ali Kelly je nešto bio više od igrača, više od nogometaša, što i pokazuje sam film. Drago mi je da ćemo sutra imati projekciju uopće Novi grad, jer Kelly ima ulicu u Novom gradu. Fudbalski klub Sarajevo je glavno igralište svog kampa u Butmiru nazvalo po njegovom imenu, dakle ima i dokumentarni film, dakle živi sjećanje na našeg legendarnog Želimira Vidovića Kellyja i nek mu je laka zemlja bosanska.